mitolon to romi amiar， 祈祷每一天。O sapahlaman no orib ita go suar no kawas， 上主的话语是我们的帮助。Sarigaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan sakapitu at sepang sakarima atusir suarsa saka lutlo hantuni noa ko limood no tapang amilahci a milmak saan， 挪亚遵照上主的命令一一做了。创世纪7章5节。Sarigakaau unanu bitlutlu ni Noa to limood no kawas ko saka mapaorip jingra atau paru no lumak ningra yo malenlen ko hakar mamahaan ko lemak ita pakai ni isuar no kawas ama parihatai ko falutso ita i karurayan a lemak。 当洪水泛滥大地，由于挪亚遵行上帝的命令，使他和他的家人能够得救。我们也同样借着上帝的话语，能够在困境中心里得着平安。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau mi arai kako tonika mararit kiso a miliput i takwanan. Yo mararum kako, yo mapatles kako, yo marurai ku falutsa ako i, pakani isuar numiso apakatinako ako to naitisanan a siniasa ato ulah. To sa kamatumas no rihatay ko orib ako。 上主啊，我感谢你无时无刻看顾我。当我忧伤、困苦、心里疲惫的时候，你的话语让我经历到从你而来的恩典和慈爱，使我的生命充满平安。Pakai ni i tatamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。